Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşavanın aziz em carektin ida ve piroz ve mübarek dikin roja didiye ida kurbani ya da hazaru bistan em bernameye taybet disal peşberi ve ne mevane me iro Reis Zekeriya Yapıcıoğlu rasti nasnameye ve siyasi ciheye bernameye iyi diye Alikari Seroki Giştiye Veda Par Zekeriya Yapıcıoğlu mkhairat serçavaratın olsun. Xwedê razî be, îda pîroz be. û ez jî bisayê we wasta we wastavan kamerê we ve ekranê we îda temamê temaşevana û ummeta İslamê pîroz dikim. Hêviya me ev e, ev îda qurbanê bibe wesîla xêr û xweşiyê, biratiyê, rabûna zilm û eziyet û kul û kederan inşallah. Amin inşallah. Em ji îda we û aîla we teva pîroz dikin. Xwedê ji we razî be ji bo hatina bernamê. Temaşevanên hêja sohbeta îdê de em ê îro bi mamoste Zekeriya Yapıcıoğlu re xeber bidin. Ehemmiyeta îdê û îda qurbanê em dibêjin lêbelê bi pirayî îda heciya tê zanîn. Yani ji ber ku bi îbadetê hecê ve girêdayî ye îda heciya û behsa hecê em ê bikin lewra li wê der her sal bi milyona însan Müslüman li hev dicivin her çiqas îsal ji bo nexweşîna koronavîrusê em dibêjin hec îsal tune be jî ji dervayê Suudi Arabistan lêbelê her sal bi milyona Müslüman wê der li hev dicivin ev jî ehemmiyetekî ye ji bo alema İslamê û îda qurbanê rûyekî wî dijî li ser qurbanê de di nav civakê de alîkarî çûnû hatin û bi vê şeklî em dikarin bixwînin û amê ji xwe re înşallah sohbetek bi Zekeriya Yapıcıoğlu bi rêz re înşallah bikin. Mamoste ser îdê em pêşî xeber bidin. Îd wextê tê gotin û çi îdê derdixin yan jî ji bo we tê çi manê yan jî em ji îdê çi fehm bikin? Bismillahirrahmanirrahim. İd ji bo ummeta İslamê malum du îd hene yek îda Ramazanê îda qurbanê. İd yan jî bi kurmancî ku dibêjin cejn yani şahiya bi tevahî, şahiya bi civakî, şahiya te bi hev re, şahiya umumî. Belkî kêfxweşî, belkî dilxweşî, belkî lêpirsîn, li hev pirsîn. Belkî ummeta İslamê de, nav ummeta İslamê de çawa ku jî got bexuşûs îda qurbanê, îda yan jî îda heciya civîna li dora beyta Xweda, civîna li girê Erafê tearuf hevdû naskirin, li hevdû pirsîn, belkî kongreyek, civatek ê salane gomû min salê carek li hevdû dicivin. Her çi qas îro divan çend salê dawî de heta li deverên memleketên Müslümana de hinek devera herb hebe, hinek devera nexweşî hebe, hinek devera belkî zilm û teade û eziyet hebe, belkî birçîbûn hebe, belkî nexweşanî hebe. Dîsa jî ev her du îd hediya Rabbi alemê ne ji me Müslümanan re, ji ummeta İslamê re, ji ummeta Muhammed aleyhissalatu vesselam re. Yek ji wan îda ev îda qurbanê got em tê de ne van rojê mübarek Rabbi alemê vî rojî hewqa ehemiyet daye ki Resulê Xweda aleyhissalatu vesselam dibêje dibe li cem Xweda roja herî mezin roja îda qurbanê roja ewlî. Yani rojek hewqa bi qîmet. Çima ev roj hewqa bi qîmet e? Muheqqaq seydalar gelek cara behsa vî îşî kirine û ne bi rastî ne seha me ye ne belkî wezîfa me ye jî. Lê belkî ji ber ku salê carek ummeta İslamê ji her deveran belkî ji her gundê, ji her bajarê, ji her qewmê, ji her eşîretî hinek însan, hinek mümin وەک تەمسیلکارێ گوندێ خۆ، وەک تەمسیلکاری قەومێ خۆ، وەک تەمسیلکاری ملەتێ خۆ، یان وەک تەمسیلکاری جەماعەتە خۆ
دچن لدورة بيت خدا دجفن وبيتي طواف دكن درت كفن قري عرافه جبونا أحد بيمان خو نودكن جارك دي سوز خداي خرددن بلكي پشمانيا خوي كيماسي خو گناه خو تينين زمان عفو خوش خدا دخوازن وجارك دي باقش دبن جنوبا وكا روجا حتنا سر وی دنیا باقش دبن جارك دي جي كيماسي گناه خو سوز خو جار دي ببيرتينن جارك دي سوز كانو بربي خرددن والهفج دجفن حفدو ناس كان عرفات يعني معناه كي يجب بالكي تعارف يعني حفدو ناس كرن ام كارم بجن حج عبادتك هم بدني هم مالي هم سياسيه هناك عبادات مالي نوك زكاه هناك عبادات بالكي بدني نوك لميجي فقط حج هم عبادتك وانسان ببدنه خودك شاكو رسول خدا عليه الصلاه والسلام قلت حج مشقته حقيقه مشقته كي زحمت كي مازن حجي دبينن لي بر زحمتي ومشقته كي بلذتها هم مال صرفتكن خرجتكن وقتا قدشن مصرفك وهركز نكره بنوي مصرفه درامه جبر بي او عبادت او كسي كو امكاني وهنا درما بمساعدة لسر فرزة فقير بلكي نيت دكن فقط نكرن أو فرصة وانتنا إمكانياتنا جوهرا يعني عبادتك مالية أو همشي عبادتك سياسية شاكو بري ما قلت تمثيل كاري أمة إسلامي جقلك دورين جهاني جغرافيا جو مسلمان لسر دجين هر طرفي إنسان وقت تمثيل كاري ملتي أخوة وتمثيل كاري عشيرة خوا يان جندي خوا دشن لوي دري لهاف كوم دبن جهاف هايدار دبن جهاف خبردار دبن بلكي دردو كل هاف د بيرسون جبروي افروج روجك برمازنا يعني رجا عيدا قرباني بشيكو حاجي لوي دري جفيان بشيكو او دعوتك ورب عالمي جوان راري كريا وان دعوت كريا قوتي جمؤمنا را قوتي حقي خدايا لسر مؤمنا او كسيكو ريد بينا دكارة ورا لسر بي فرزة ممجد بجن لبيك اللهم لبيك ودشن دبن امر بك لبي خداي ما تا امر ما كريا تا غازي ما كريا واي ام هاتن ام امادنا جا امري ترى تشركي تتنا حمد جتريا ملك جي ايتيا ام هاتن او رسولي جو مساجة بيامة في امرتا جمرة بريكر زمان حضرت ابراهيم جو بيت آوا كر غازي ممنا كر او دنك هات حتى جوهما امجي ام هاتن ما اجابته في امرتا كر ام هاتن في درينا افروج روجي كيو سامزنا عيد جبروي بلكي عيد قرباني يعني از تخمين دكين بلكي ناف قامة كده بلكي تونا بجي فقط ناف ملاتي كرتا بايوكي وصجي هي جعيدة قربان بجن عيدا مازن عيدا رمضان دبن عيدا بتشوك عيدا قربان دبن عيدا مازن دبر رسول خدا عليه الصلاة والسلام قلت يا أصبور دكم يعني أفجي جبروي أو كيا أو خبر أقول رسول خدا عليه الصلاة والسلام حضرت محمد وجوهان ديما دبي للجم خدا روجا هري مازن هر روجي مصر روجا عيدا قربانية امجد بجن عيدا مازن جاردي بوسيله امجن عيدا تمام امه اسلام بيروز عيدا مازن يعني عيدا حجيه اديمغو وجو كونغريكيه كونغريك عالم اسلامي حقيقتي كو ام دوي باجي د دوي نيرين د ليبن هيرن معنى كوي زياده هي لورا ايرو عالم اسلامي شخه ام جكي بپرسن کیجا مسلمانی بپرسن جوه فکارات که ایرو پرچبونا عالم اسلامی جهف دوربونا ملت مسلمان بویه سبب کو دولتین غربی دولتین امپریال لسروان حکم دکن کن نابن یک لبالی خدا ام بیجن فرصتك وهذا يل هفد جبن قالوا ايرو او يعني ايصال شوي حج درواي سعودي عربستان كاس ناتش برنا خوشيني اللي بالي امثالي دن اگر كوسري بفكرن او وظيفه خطينجي يعني بين ريني امنيدن هيرن
ku Müslüman ji her derê dünyayê li hev top dibin yani wê arman jê tînin cî مع الأسف أم في برسوا أم نكرم بجن أري يعني شوا قرابي مجموعة خوازة في معنى أم بلكي مجبير كر بلكي بمدان جبير كرن بلكي جبوجو متى إسلامي في معنى جبير بك وقتا جو أو إنسان بريا بين خوشانية حتى بارجي هر سال شوا جو مليون 6 مليون 7 مليون إنسان لو يقدر يكون دبن أري هرشقا ب يعني أو كسي جو بالشكل كي رسمي دشن بلكي جماروان دورة 2 مليون 3 مليون أبا لقالك إنسان ناب فيزا حجي بالشكل كي دي خود جيجينا ودري أصبور دي كم حنك صالام بلكي نزيكي 6 مليون إنسان ودري كوم دبن ودري دجبن لي هر قومكي يانجي هر إنسان يكون حمولاتي دولتك هنا وقتا قلت شنو ودري چادري وانشحب جدانا بلكي سنر دخلنا نابينا واجي چاوكو إيرو سنرا خستنا نابينا أمتا إسلامي 5 دولت دناف دا إيجو مسلمان دجين أم بيجن أو سر آخا أمتا إسلامي حقص دولت هنا سنر نابينا وان دهنا وتيكليا مسلمانا تيكليا أولاد أمتا إسلامي بهودرا هر جقاتشا بلكي كيم دبا يعني بيوم معنى بلكي چونو هاتن بنيتها تجارتها يا بنيتها هناك تشتري شيء دبا فقط بنيتها قونغري بنيتها تعارفي بنيتها آليكارية بنيتها حفظ ناسكرني هر فرصة مزن أمكان بيجن حاجة فقط ويدريجي هر مملكتك بلكي چادري وي شافدو جدانا هر مملكتك ديسا بايراق أخوة آل أخوة دكشينا سر چادري ملت أخوة وجبنا قو أو ملت زعف سر هودو ونشر نون نابين ونده بلكي سنو رجداتين أمكان بلكي بيجي بيجن يعني جبركو متى إسلامي أب وظيفة ومعناه حاجة بي دانا جبير كرن يعني جي أوان جبير كر بلكي جزايك بو أو قرونا كو إيصال ودفري متى إسلامي ومسلمان نكر من حال ودري نكر ودري كوم بمن چاوكو تيغوتن دبي إيصال و 10,000 إنسان و بلكي سر ناوي أمتا إسلامي وظيفة حجي إيرو وبيك بين إيصال الودر يكون بنا أو جي أو كسيكو دنا في سنوري عربستان السعودي الودر إقامات دكن وأوي حرم إيصال عبادة أخوة يا حجي بجيبينن جدر في السعودية بلكي كسك ودولة السعودية جبر في نقاشانية دستور نادا إمكان نادا وظيفة حجي بيك بينن لازم عم تفكر بكن أم بفكرن قالوا ما أهميتها حجي ما معناه حجي مجبير كر لو ما قالوا خدي ما جزاكر ما أهميتها جامعة مزقفتا لمجا بجماعات ما إهمال كر مجبير كر قالوا ربي العالمين ما جزاكركو بمحا أمش مزقفتا أمش جامعة بلكي أمش المجائيني أم محروم مان لازم أم تفكر بكن أم استغفار بكن أم جناي خو بيرا خو بينن أم بقرين لسر حالي خو أم توبة بكن وأم ذكر نسر خوفا أم جاري لي أو سوزو وأحدو بيمان أو مبرب خور دايا أم بير بينن أم إيجوش بير كنا جارك دي بسر خوفا بين وانا سر اصلي خو سر اساسي خو سر باوريا خو سر سوزي خو جو مبربي خو دابو ان شاء الله اف مصيبت بابا وسيله شياري وسيله بوشمانيه وسيله فاغاراندن سر اصلي خو سر فتره خو اصلي Türkiye dedi ben gözden Irak olan gönülden de Irak olur. Kuşçava dur be nay haskerin yani jidla jidure. ام د جغرافیا خو د کو ام لخوا بنهرن ام لهرما ترکیه لهرما روجهلات دجین وقتی ام مسلمانه کی اندونزیا مسلمانه کی فلسطین مسلمانه کی کل امریکا دجی ام بهدورا خبر ندن پر زیده های گمانا مشهدو اتنبه لی نخواستم کسی که جوانتی داده چن و که زمان جهبه زمان عربی یا انگلیسی یا هنک زمان اندیم که هبن ای که چن
یا عمری یا حجی ودگرن هنکی تدی بحثا وی دردکن کو مسلمانه که اندونزیا ملهف دیتی ما اوایی که افریقا ملهف دید ما اوا خبر دا یعنی وی کیف وی جوش بوان را مرف دبینه لبله از که ما سید بینم براستی بپرای حج نخواستم انسان اختیار ایدی عمری وان سریا شستی ده پرزیده توجه دکن یعنی ونجوه هیری دا گاوی کلی بن هیرن ون چه دخوازم بیجن اما ربي علم نصيب كر عمري ما تشلو يكبو ربي علم نصيب كر اتشو لم تشاوغ وجوج انساني جو اختيار ايه مملكتي ما اسكارم بيجم ايه قلتين جنيفي وزعفتر اما يوان سر شيست بلكي حفتي يبو لما افديت جدفري دن ايه دنياي مملكتي كو مسلمان ليدجين مثلا ايه افريقي مثلا ايه تشاوغ وجوج ايه اندونيسيا ايه تايلاند مسلمان جوش تايلاند هاتبون ايه نيجيريا مملكتي هاري مازن ايه ناف افريقيا نزيكي 600 مليون نفوسي بيحين مثلا جدر دولة السعودية يمن وجي عراق وجي كردستان عراقي وجي سوري بلكي جي فلسطين جي افغانستان حتى جي اوروبا چند دولتين اوروبا مسلمان يقولوا جي جي اوستريا جي المانيا قال لك صار امر نشتن ما در دي خوش هاورا قوت ملحالي وان برسي خبطي وان تشينا درما وان تشي اسكارم بيجم او كسي جوفانس دولتي دي خيني او كسي جو مملكتي مدشن اغلب وان جوان ببراني جوان يعني ايه اختيار ايجو باختيارات من حاجه كيم جمره وان كيم اسكارم بيجم جسدي حفتي حشتي باكي جوان مثلا جهيلا الي اندونيسيا ماليزيا الويدرين اسكارم بيجم باكي جسدي نوت جوان يعني ايه بجواني تين او وظيفه اخرى حجي بجيتينن بشتي جو ازفاغاريا جدب دورا خورا جناسي خورا ج اقرباي خورا ج خو براي خورا وصيته من توصيه مني اول ابو بابي مجي لمن ابو وصيه كربو جمر قلت له بجواني هر بريقون اختيار ببن هي قوته دجي ده هي ومن السر خنا بجواني هر حاجه خو بكر مجي اب وصيه وانكر مجي اب توصيه وانكر مگو بجواني هر وقتا گو فرصت کد دسیه یک سال کی پاشتمت قطعا حتی اون کار زوهرن او وظيفه خو بجواني اون کار بجي بينن ان شاء الله وخير وبركته هي زياده با چاگو يعني مملكتي ما اغلب انسان پشتگو مکلید من پشتگو اختیار دبن بلكي قوته وان كيم دبا تاخير دكن يعني حاجه خو حتى في زماني لازم مرة بيجي بينك خودت شي قص عمر داي كاسي ام نظام او انسانك فرصه ويهبه او انسانك امكاني ويهبه امكان شي بو ونشو تاخير كر بلكي حتى صار كدي وقت حاجات ام نظام خودي حق عمر داي ما يانا دايما ورسالة فرض بو امكان شي بو ام نشن او تدي دبي بنج ركن اسلامي هنا بنج اساس اسلامي هنا يعني بنج فرضيات شرط اسلامي يك جوان حاجه يعني او انسان يقول شرط مساعد بن لازم هره يو شرط مساعد بن نشا دمكي جي بنجو يك اسلامي اخو كيم اما انا وهي جبر بي از بجم دنگي مدشك يشتور بجم اگر امكانه وهي اگر فرصه دست هي اگر درموي مالي مادي مساعده دكارن روجك بري روجك سالك بري سالك وخب جيجن هر حاجه خب كن از بي تفصيل هر كسي مالي خدي راسبي عيدا حجيه مگو و عيدا قرباني شو عبادتا قرباني هي راستي دوجي ما برنامج خدا بحث كر قربان جو كي درتي ما سري خبر دا شو وقت ام بيجن قربان محقق حضرت ابراهيم حضرت اسماعيل وبيبي رامتها و اما سر مسئله وان محقق ما هنكي تشتا ساكريه لبلد
مثلا حضرت إبراهيم وإسماعيل دا نبتني مثلا قربان بوني هي مثلا تسليميته هي يعني تسليميته أمر رب العالمين وتسليميته بابي خو حضرت إسماعيل أم قسمه كي تخازن في بفرسن يعني قربان قاسيقو أم جي قرآن مهين دبن نا بالتاني دين إسلامي دا سر مسلمان فرض بيه رب العالمين لسر تمام أمتها سرجي كرنا قربانا فرض كري حتى أم ديسا جي قرآني أم دبينن قرآن دبينن قو ظهروا كي حضرت آدم أو مسألة أو دعوة نافوة دا چي دبا رب العالمين تدي قربانا يكي قبول دكي يكي قبول ناكي يعني ظهروا آدم بابي ما آدم حضرت آدم أو قربان دست بكريه وحتى إيروجي أمتا محمد عليه الصلاة والسلام كي بشتي وي أو خاتم الأنبياء بشتي وبيخنبر ناين كتاب داوية دين إيدي كامل بيه ربي عالمي نعمته خو لما تمام كريه ديني خو كامل كريه قرآن بيروج مرة شانديه قرآن جي ديسا أمر دكا لمسلمانا لتمام أمة إسلامي أو كسيجو قوتها بهيا أو كسيجو دكاره لسر واجي يعني جواجي خستيجو أو جو قربانا زرجي بكر يعني مسألة علمي قربان واجبة يان سنة يان شيء أو نعيشه ما مناكرنا ليه شاك واجيجو قربان لازم أم فيها فهم بكن أمر خدايا يعني ربي علم جعفدي خاصية نعمة وي بيرا خبينا معلومة إنسان تشجو إنسان دخوا إنس أوجي إلا تشتي بروح يعني إنسان نكره آخر يان كفر بخو چه دخوا يان نبات دخوا أو جي تشيدك زي روحية يان جي حيوان دخوا أو نبات جي حيوان دي سهنك حيوان نبات دخل عنك حيوان يدن دخل لإنسان هذا يجي دخوا يعني هم وك فيكيو يعني نبات بجن يعني وك سبزة وميوة ينجي وك دخل وك نان أو جي ديسا تدي جنم شينتي وينجي قوش حيوانا ربي العالمين قربان جي إنسان خدا دبي أو تشتغل ومجوار حلال كي طبي شرط وشروط وي دي كتاب عند هنا عالم مجمار دبي جن كي جان حيوان جي قربان را مساعدا ربي العالمين دبي تكبير على سروان بدن نوي من ببيرة خبينا وفعم بكن جاري تفكر بكن جو أفتشتي أف نعمتكم هذه ونعمة مازنن أو ونعمته ربي عالمي لما كريه اگر او تنبا امي برشيب مانا بيرا خبينن وان دريا خدي دا جبو خدي قربان بكن وجوا قربانا هم بخن هم جي فقيرة جي تير بكن وان جي بيبار نهيلن يعني چاوگو انسان وقتا گو قربان شجد که من نه خوی نوی قربانی و نجی گوشتی قربان دیگه خدا چاوگو ربی عالمی گوتیه ایگو دیگه خدا ایگو بلند به حضور خدا تقوى انسانه يعني انسان که چقدر اتباع امر ربه خو کریه امر ربه خو بجی آنیه جبو رضا بی قربان شجد کریه جبونا گو نزیک خدا و جبونا کو يعني قربان قربيات يعني أقربات يعني نزيك بون يعني نزيك بونا بال خدا يعني نزيك بونا قلت قربان شجب كي بدي فقير بلكي نزيك بونا بال فقيرة بلكي نزيك بونا زنجين فقيرة بلكي حكمتك قربان يجي أبا هناك إنسان هناك وصارنا جعيدة حتى عيدة جو قرباني حتى عيدة جو قرباني حتى قرباني بلكي جوش بدسي هناك شيء أرزان بتشي بدس قبل ويدخن يعني جي وقتا جوش جيفان گوشت مریشکا گو دو 20 روز دو چی که 25 روز دو مزن دبن به علاج میلاجا و گوشت من طعم گوشت جی بکی تیتنه ancak او بدسته وان کبه بلکه اوج بدسته وان کبه فقط سرجی کرنا قربانی بلکه او فقیره او جی بینا گوشتی یان طعم گوشتی دچوان جی او جی جوی نعمت خدا استفاده دکن جالیک و اف معنوي قربانية ايش قال دي بتشاغو يعني قربان تسليميته قربان اطاعته يعني او كسيغو جبرغو ربي وجي خاصيه حيوانكي
گوش قربان را مسعیده آنی کری سرجی کر گوشت وی هم خوار و هم جدا فقیره اتعا امر رب خو کریه حضرت إبراهيم ربي عالمي معلومة حضرت إبراهيم حتى اختيارية خو أولا جير چه نبيه بشتي اختيارية ربي عالمي بشتي عمري بشتش في ربي عالمي إسماعيل دايبي إسماعيل مازم بي خورد هي إنسانة كي تازة إنسانة كي جنج ربي عالمي لي أمريكية دخو دي تيجو لازمة وحي جيرا تيجو حضرت إسماعيل قربان بكاب يا امتحانك مازنة حضرت إبراهيم تسليم أمر ربي خبيه إطاعت كريه أمر ربي خورا وبلكي بالتردد كوري خورج إسماعيل قوتي الله ربي من أمر لما تكجوز تقربان بكم أوجي تسليم أمر ربي خبيه وديسة تسليم بابي خوش بيه قوتي أجر ربي تلتا أمر دكا از حاضرم إن شاء الله از إطاعت كارهم از تسليم في أمر ربي تب لازم وقتی که انسان قربان شده کر بیرا خوبینه گو رب عالم چاو گو حضرت ابراهیم تسلیم امر رب خوبو حضرت اسماعیل تسلیم امر رب خوبو رب عالم وا خلاص کر به چه شکلی خلاص کر هم حضرت اسماعیل جکیره خلاص قربانه که جوان ری کر لازم انسان وقتی که قربانه که دا ویجی بیرا خوبینه ده بگلو عزیز دل خو جزی کار بم جبو رب خو از قربان بکر گرک ام وی بیره خوبینه گلو عزیز دل ما چیه مال دنیایه یان اولاده یان مقامه یان چیه یعنی ام چل بردل خو زیده مزن دکن عزیز دکن وقتی گو رب مجمع بخوازه ام جو که حضرت ابراهیم ام کاربن وی دریا خود دام بده لازم ام وی تفکر بکن ام حاضرش بره یان او بشتي قوم اف تفكر كر ام بيجن ربي عالمي حضرت اسماعيل خلاص كر امتحان حضرت ابراهيم او تسميته او اطاعته وقبول كر برانكي شان بملكي خورا و حضرت ابراهيم قوي قربان مكه بوی نیت امجی بران خوان امجی پز خویان ام دوار خوام چه قربان بکن امجی بوی نیت ام قربان بکن بوی تسلیمیت ام نشان بدن ان شاء الله ام زانبن گو قربان چوا گو حجی تلبیتی من دبن لبیک اللهم لبیک قربان جی پرچک جوی عبادتیه ام بوی شعوری بوی نیت ان شاء الله و بالتکبیره ام قربان خوشش بکن و ام بتسليميات اخوه و اطاعت اخوه امجي نشان ربي خوب ان شاء الله ان شاء الله از سوالك وهاجي بپرسم ام يعني عيد روجي كيف و شاهينه خوشينه براستي د سري سي 4 ماهيه تمام دنياي دبن اسارت كده نخوشينا كوفيد 19 كده بيجن لسر وان روجا و مرف بشكي بعيدة و جيغاوي كو گري بده يعني تفكرك چوا لازم اجمرا وان روجي نخوشيني براستي خوا تمام ملتي روان ديه بي نخوشيني ايرو ام سر و قالو مكتب وبن يا ونبن قالو ويز بستانيا وين نخوشين بگي جمع نگي جمع قالوا از دستي خو بدم فلان تشتي وين نخوشين بيجي جمن يعني نجي جمن قالوا از هر مال اقرباي خو نش مال اقرباي يعني بترسك وها انسان دجي دروجي وهذا جي مر يعني وين شو هذا فكرن شو تفكر دكن يعني براستي اف نخوشنيش برغو زيادة بلد به زو بلد به جي انسان دغي جي انسان وقت تعوني چاغو دبر رسول الله عليه الصلاه والسلام ده رسول خدا علیه السلام به توصیه کردی گفتی اگر جی کی اف نخوشنی که صحابه ایگو لود نجور در نکردن ایگو ایدیش برنشون داخلی و داری نبن برگه نخوشن زیاده برن نبن ارمی عید بکن بله و امت اسلامی و عید مزن و روز هری مزن لجام خدا گروج مسترتنا امی کیفی بکن امی اجابات عید امی بجیب بینن ان شاء الله لی امی لگور وین نخوشانی امی حیش خواه هبن ام چه دکن جبانو گو اب نخوشانی بلا نبه امی دیسا تدبیر خواه امی سیس نکن امی دب جبر ندن
لازم هم تفکر بکن چه تدیل لسر برین ها بچند دقیقه لسر عبادت حجی مگو ما او خصوصیت حجی او معنا حجی گو کنگره سالانه جبو منا بلکه ما او جبیر کر رب العالمین ما جزا کر ام نکارن هرن ایسا بلکه ما اهمیتا لمجا بجامعات لمجا لجامعه لمزقفتها بجامعات ما اهمیتا وی مجبیر کر يعني چوا گلایق ما او اهمیت نده ام محروم من جمزقفتا جلمجا اینا بلکه ام لپارقا لسر میرگا ام رونشتن جهودو بلکه مترک نابین آمده ما مسافه هشت من میجا اینی کر بلکه او صف مسلمان گو وکا دیواره کی گو کوری بی کلپیچی وی ده هفته حلان دی به هفته علقی ملی ما به هفته جدان دی ما صف خوصا نگرد یانجی ما قیمت وان صف وقت بریان مرسوس ما او بجینانی ربي العالمين ما جزاكر ام فيش بير نكن في عيدجي بلكي افچان ساله جبونا گو عيد معنا عيده بما بدنش بيركرن هنك دافر هنك دردور بسالان ده شغل چه ده شغلن چه دكن دخوازن گو دمجي انسان و دمجي مسلمان ده افجي بگرن گو عيد وقت تعطيلك ده عيد ده اگر تعطیل گو مثلا بیجن او کی بطلانه یا تعطیل سبت و لعد یجی لسر علاوه با ده که بشش هفت روزه نه روزه انسان دری خو مفتا بکن دری خو کرید بکن و هرن دبرن دور جی سیاحی یعنی جی توریستیک هر نوی در رونین بسری خو او مالی خو او عائله خو گو کس نشل دریه وانجی نده تشکی اکرام انسان رو نکن یان لکسی نگرن بلکه تلفنی خوش دیگرن بلکه بوی شکلی ربی عالمی ام تفکر بکن قالوا اف حرکتی بوی هاوی ربی عالمی ما جزا دکه بوی نخوشانیه ود بنشن عیده هف بسبب بوی نخوشانیه لازم ام سر من تبا تفکر بکن لی چاکو مگو مادم اف روش هری مزنه لبا خدا مادام بابو کالی مجوی عیده رو گفتن عیده مزن عیده هری مزن جبومه انشالله امی عیده خود پیروز بکن انشالله امی وی عیده ده امی الهف بپرسن جبونا انسان بیکس جبونا انسان یتیم جبونا انسان اختیار وی نخوش جبونا گمدلی و خوش بکن چش دستی متی امی بکن گر ام نکارن بیزات ام هر انوان زیارت بکن جبر وی نخوشانی هم جبوگو بلکه جبو محافظه وان جفه نخوشینی هم جبو محافظه خو اگر ام بیزات نکار بن هرنجی قنابا می به تلفونا یعنی جی بشکل کدی بسر اینترنتی بلکه امی روبرو امی حب ببیننجی امی ایدا و پیروز کن امی الحاله و بپرسن لازم ام وی بکن لی ام تفکر بکن ام ویج بیر نکن گو اگر ام معنا عیده ام جبیر بکن اگر ام پیروز کرنا عیده ترک بکن ربی العالمین ویج مر ناهی لوی مجزا بکن یعنی اف نعمت مزن گوجمه بستینه امی وی رجبه که امیل چوکی خوابدن و لوی وقت ترباز بوده بلکی چارا مجی نوابه به ام هشیار ببن هیچ گاه وقت درنگ نبیه ام قیمت باوری خوزانه بن ام قیمت براتی خوزانه بن ام قیمت عبادت خوزانه بن ام قیمت جماعت خوزانه بن ام قیمت حج خوزانه بن ام قیمت مزگرت خوزانه بن ام قیمت براتی خو و آلیکاری و هفکاری برای خوی مسلمان ام زانبن اکو ربی عالمی و نعمت اجمع نستینه انشاءالله ام دین یا ربی تو نعمت خود ما زیده بکی و نعمت اجمع نستینه انشاءالله آمین خدا جو راضی و انسان دائما خوزی به پاشروجا خودتینه به زاروکتیا خو به جوانتیا خودتینه پشتی کو عمر پیش فادشه وقتی ونجی پاشروجا عمر خودن هیرن ایده زاروکتی و جوانتی خودن هیرن چه اون فرق دبینن دناو ایده نهاده هیجان و امبیجن کیف خوشی بری اینها چه فرقیتی وانه و هم قیاسه کی بکن؟ بله
وقتی زاروکی آمده یا جوانی آمده باش بیرامه بلکه وی شخصی از وظیفه گو ایرو بلدیه بجیتی نه قاسی نباشو که ماسی هبون پیرکی محله روزه ایوار عیده تب به هفره آلیکاری هفت کردن افکاری هفت کردن نه به تنی مال خو نه به تنی حوش خو بلکه هر کسی بردری خو بلکه هر کسی کچا خو پاقش دکر تدگو بلکه جعید عطاید او پاقجی چه دبو وقتی دی کسی وان کچا وان جعدا وان کورونا بوی پاقجی بلکه ندیتا جغنی رو جعیده اویا حمتك بجبون عیده ایوار عیده یعنی جوش و هیجانك مازن دکت نام مالا پاقجیک عمومی بکی چیکرنا خورنا چشید هر کسی که جلی خوی نو پیلاوی خوی نو لخود کر جانا بلکی مجلی خوی نو هیچی ام ازار که خم حتی چند سال بجی مدتانی برسری حتی گوب چود ما دیگه برای کیفه و دلی و خوش به لبر لوینی و لبر بالگی وان جلی وانی نو حاضرون گو شبکه بالمجاز سبه رادبون و هاو کس رادزا شخص پشتی تازانی به چند دقیقه ام برید کت ام چون مزگفتا جبول مجاعیده وان عیدا از کارم بیشم یعنی لکوچه کی یون جیلم حالی کی دریه گمالی نخست تناب یعنی ام درد کتن ناس نه ناس فرق ندکر جینار نزیک مدرس پیدا کر حتی ایدور پشتی کو جینار ما ایم حالی ای تاخیم خلاص کرد ام چون بجا اقربای خو ایگول محلی دیبون بلکه وقت ایرو وسایت زیاده تنبون چون هاتنا جباجار حتی باجار کی زحمت بون عربی هر کسی بد دریوی تنبون لی او اقربای دناف باجار چقدر مزن بیا وقت ایرو بلکه اف دولمشو یان اتوبوسی بلدیه جی تنبون به پیا جار ام بساعتا ام دمشیان اقربای ما لوی علی باجر لکودر هبیا ما محقق شو دریوی دخز معیده و پیروز ذکر ایرو او جوش هی کیم بی یعنی بلکه دبینایی که ده انسان بتنه جعیده حتی ایده گل دره هفخن ایده هفدو پیروز بکن وی هفدو ناز بکرنا لیاز کارم بیشم مثلا هر اگه انسان دبینایی که در رونشتینه بلکه 10 ساله وان 15 ساله وان 20 ساله وان قد یه گود عینی بینایی دنه هنه کسی گو جیرانی وانن ده آپارتمانه که در رو دنین هی سیمای هفدو ندیدن یانجی لبر دریه بینای هفدو دیتنه دوزانه گو او کس دوی بینای دروتنه لی نزانه لکی جا قات اویه که مسیک اما انشالله اید ببن وسیله ناس کردن و چون هاتنی اید ببن وسیله حقوق جیرانتی گو چیتر بهتر بجیبه راسته باجر نوک برینه هرچی خود چه مزنده به ایده بری باجر اگه کی هبگه انسان کاربون باجر ازح مزن وقت استانبول رو نبیجن مثلا بیجن یکی وقت دیاربکریان باجر کی وقتی ام بیجن العزیز وقت باطمان وقت مردین ممکن بگو انسان ویدره ده ناس و دوستی خواه التفا بگریان باجر مزن بود ای خانه با لگور وی مزن بونه امزان گو ایرو واسطه هنه وسایط هنه عربه هنه اگر نشن انسان تلفن هنه تلفن بشکلی گو کارن وقتا گل هفت بگرن صورتی هفجی ببینن یعنی حرکتی هفجی ببینن وقت تلفزیون هفت دو سیر جی بکن این محقق لازمه ام ایده هفت دو پیروز بکن ایدن برای بیرامتی مثلا ای خورتانی اما زاروکاتی مده قرط هبون قرطی تبریکه بله جوارا تی گوتن تبریک قرطی هنه که گوتن قرط پستال هنه پستا قرضی ور حاصل وان قرضا مثلا بیجن یعنی او کسی اقربا و دوستی گل باجر دور بون یعنی غربتی بون جوار را قرطا بريدي كده
چقدر مثلا بجین عید قربان دا قرته کی گو رسمه کی برانه کی گو هاتی خملاندن به چیچک و به قرداله و فلان بیوان برکی هاتی حنا کرن رسمی بی صورتی بی کشانده پشتاویجی جبونا گو مساج پیروز کردن عید جی سرش نه هم چند کلمه عید هفته پیروز دکن و آدرس لسر نسان به ظرف وان قرتش هوا ری دکن ایرو قرت نمان ایرو کسی را مکتوب این واشینه ایرو امکارن جی وان قرت ده او کسی گو دورن امریکن وزیارت بکن امکار مساج جوانا بشین یعنی بلکه او مساج یان میل بلکه جی وان قرت گرتنه لی ام اهمال نکن او قرت جبونا هر قرته که ما بشانده مثلا بجن مکتوبه که ما یک ورقه که یک باقنوته که ما دشانده قرض عیده بلکه 25 قروش بون یعنی ارزانتر بون جبرگو یعنی به ظرف جی تکاریبو بشینه تنات خز نوا ظرفه جی مصرفه ظرفه جی تنبو ام دچون لبر وان کسین گو قرطات فروشن ام لبر وان ام ساکنین ما دگو ناف وان قرطه ده ام کیجو بناخینه گلو ام کیجو بشینن مثلا ام بجن هر باجاره کی تدی منظره کی بهیه وقتا گو انسان جوی باجاری نه وقتا این منظره ببین اهده به اویا فلان باجاریه مثلا بج وقت بدن دیاربکر تبکشینی انسان کو دیاربکر ناز بکن یان جی بلکی رسم دیاربکر دیتیه وقتا گو بدن ابینا به جهویه دیاربکر یان جنبه هر باجاره کی ام بج مثلا ام بج جامعه مزن دیاربکیان او هنک مزگفتی هنک وقت مزگفت حضرت سلیمان یان هنک مزگفتی دی وقتا گو خویا کن هر کس زنه گو او مزگفت دیاربکره یان جی میدان باجر کودری با وان رسمه دکشاندن وقت قرد تاب دکرن و لسر مساج خوی عید نوسان و لشاندن لی امکارن ایرو چشید رسمه و تبی مساج خو منظره خوشک امکارن جدوست خو را بشین ام عیدام پیروز بکن لی لازمه هر چه دبه یعنی شکل پیروز کردن عید بگورجی ام معنی عید جبیر نکن معنی عید چیه مانا عیده گو ام جاری کدی ام سوزی خو برای بخوره ام نودک ام زانبن گو اف نعمت رب ما جمر هدیه کردی و روزی خوشک ام جبیر نکن ام لازمه ام انسان بیکاس انسان فقیر انسان یتیم انسان اختیار انسان نخوش ام دوام بپرسن صلای رحم ام جبیر نکن ام الاقربای خو بپرسن اگر دلگرانی اگر دل شکستن دنو اقربا ده هبه یان ناو هنگ دوستا ده هبه لازمه اموان جبانا گو اموان تلافی بکن جبانا اموان جبیر بکن جبانا اموان خیداندنا جهولی راکن ام حول بدن ام حرکت بکن ام بیالی و ام گاوا باویجن و انشالله خوشی انشالله براتی انشالله او گرمایی اقرباتی ام جایی که جنوب ام آوا بکن ام جایی که جنوب گرم بکن جنوب ام ساق بکن ام احیا بکن انشالله انشالله چند دقیقه وقتی من مایه هم مساجی خو پیمانی خوی داوی جیم کار مسینن پیامی خوی داوی هم جی از سوال کو هاجی جواب پرسمون سیاست مدارن دناب سیاست دانه از سیاست جو نه پرسم نبلی مسلک سیاست لگور ترکیه زحمتیاوی چیه و ناوی خباتی دانه موهاب وی سوال بگیرن براستیش خو سیاست بخوا نه صنعتك مسجك هيسانا راحت يون بجن زحمتي ويتن تقو انسان بدردي خو تاني لما مشغول به بلكي يعيش براحته اللي وقتها انسان نه سیاست ده بجي انسان گو درد مملكتي خو نخوشاني انساني خو یان کلو کدری در دور خو گوش خورجی بکدر یان درد امت اسلامی چیه نخوشانی و چینه چما دبی حالی ده چاره جیره چیه وی گلو وی به چه آوی کارا با جوی حالی نخوش جوی حالی گوتی ده وی جوی حالی خلاص ببر گویش خورا بکدر تفکر بکه باری گران مسلك السياسة جي يقول معرف حقيقي بدا براستي أبا يعني خدمات ملت بچه شكلي أو دردي ويه جو جي إداري يعني جي حالي جو تيدنا
ji îdarekirina memleket hinek neşet dikin der dikevin ji ber wê ne got ji bo çareseriya wan xema bixwe derd bikişîne û xwe bibetilîne wê xew jî jêrekên be belkî wê zemanî wî tune got bi xwe ve jî meşgûl bû zehmetîkî wisa heye li îro mesela bijin li welatê me siyaset ji bo vî têkirin gelo yani bi umumî bi şeklekî umumî qismek jî qismek siyasetmedar erî vî şeklî dikin lê axlabê siyasetmedar ez karim bêjim însanê ku bi siyasetê re meşgûl dibin derdê wan ne ew ku derdê miletê dêne ser milê xwe jê re çarekî bikarin derdê wan ew ku ser dibin gelo em ê çawa li ser milê millet em ê siwar bibin em bigîjin meqam yan em ê bigîjin meqam menfaeta menfaetê dunyavî eger ku siyaset ev be ev siyaset li vê dunyayê rehet e lê hesabî pir zor e lê eger siyaset çawa ku migo yani çawa lazim e ku me re bû şekl bikin siyaset ku derdê millet mere li milê xwe bar bike û ji bona ku jê çare bike eger siyaset ev be wela li vê dunyayê zehmetîkî pir mezin e lê meriv heqî wî bide em înşallah li huzura Xwedê de belkî mukafata wî jî li gor wê zehmetî mezin be înşallah em dibin ya Rabbî tu me şaş nekî tu malê dinyayê û maqamê dinyayê tu di dilê me de nekî mehbûb te ew firset nedî me got em wexta ku qelbê me bûye lî bişem te tu piyê me sabit bigirî ji bo riza te em ketine vî rê tu wî riza xwe bi me nedîjbîr kirin û ji bona çareserkirina derdê milletê ji bona belkî rihetî û huzûra vê milletê tu xebatê bikî nesîbê me û bi vê rê bi rêya siyasetê xizmeta milletê me ji bo riza xwe tu bikî nesîbê me em vê duayê dikin em bê ya Rabbî roja ku em ji bo mal û meqamê dinyayê em siyasetê bikin terhî me bistînê tu nehîle ku mikevin wan gunah Amin. Dejwa razî be. Dejwa jî razî be. Malava ava carek din îda we pîroz dikin. Serçaverat. Ez jî teşekkür dikim. Xwe ji we razî be. Mala we ava be. û ji temamê xebatkarên rehbertî ve we ev firset da me ku me fikrê xwe anî ziman ka îd çi ye, siyaset çi ye, siyasetmedar çi ye, îdê berê û îro ferxwana bênawan çi ye. û ji te ve muhîmtir we ev firset da me got bi wasta we belkî bi yek carekî wasta van kamera û ekrana me îda bi sed hezara belkî milyona birayê xwe me pîroz kir ger ev firset neba yek bi yek me nikir bi heqa însan û em telefonê we bigerin em müteşekkirin ji we re em minnetdarin Xwedê ji we razî be Xwedê xêra we qebûl bike car dî wasta we em ji temamê ummeta îslamê re temamê temaşevanan re temamê dostan re em bijin îda we pîroz be ev îd bibe wesîla xêr û xweşiyê înşallah Amin. Mêvanê me îro bernama îda Qurbanê de alîkarê Serokê Giştî Hüdapar Birêz Zekeriya Yapıcıoğlu bû. Temaşevanên êja sibê wê bernama me dîsa bidome îda Qurbanê bernama roja sistiya înşallah sal pêşberî we bin em carek din îda we pîroz û mübarek dikin emanetî Xweda bin.